Aduh dullo sampang ana pa bernama viral. Facebook YouTube banyak orang apal-pal. Facebook dan YouTube banyak orang komen sal-sal. Asyifa Bangkalan ana pehminya tanyaan. Adua kapi wong tak punya kerjaan. Lakona buli aku mintar tak sopan. Dullo kileh Tapi enje kan iya loh. Seorang guna beanggi orang dinas loh. tak iya kah? Kape Aduh sekilo kapi zen netizen jo. Aduh sekilo Apa? Lepas ngalaki netizen bang. Saya nggak bully bang. Tompes atau tongkes Taruh di budung can jombik. Joget lampu merah Surabaya. Komentar netizen duh macan acen. Tapi bula saper tak menanggapi. Saya penting bula tu tak merugi. Cuah joget apa engkau keng tahu. Coba jelaskan male tak salah paham. Coba jelaskan male tak salah paham. Dullo kileh Tapi enje ya lo. apa boleh kak? Atanya apole napa bula oleh. Konten se tak salpa kau seret biawa. Mata ieret berkai bi bulan. Aja mata tangkeng dimakan satejeng. Tapi ingat kawan, ini adegan yang fatal. Jangan ditiru, jangan sampai dilakukan. Mari semua saling sayang sama hewan. Engkau ambuh kak tersatia engkau cereng. Maklek engkau pas teti orang sepecreng. Mun engkau pecreh bekal ketireng rajeng. Mun engkau raja na Duk rumah. Kena bang nyanyi lo. Bikin sandal begot. Ampun Tanya boleh semua orang semua orang. Tebas eopu kareh etonggu. Tahu-tahu na alakia omku. Boleh tak tercet langsung geblaken. Mun engak saben kiwe dueen. Aduh alek khalifah. Oleh sebaru boleh etinang. Apu mun alek lipang. Dikata dia bencet saranang. Guna hina iremiaki. Pola na ana beniring soki. Sampataki ontalaki. Aku dianggap bercena ini. Mula tahu cengko tak soki. Orang ngakaten di anak marhami
Waktu itu dirimu berjanji sehidup semati, miskin tak peduli kapan nemu segenteng, bula tak eka peri tika oleh sesateng. Wah, kang popah rabeng 10 tahun amain otek, tika ekerek dan elek-elek. Tapi sekarang aku ditinggal ragara oleh sepaling mapan. Aduh 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 ale khalifah oleh sebaru bila pinang. Apu mun ale lipang, tika teria bencet saranang. Tebas abu kare tonggu, tahu-tahu na ala kia omku. Bule tak kerja langsung geblakan, mun engak sapen kiwa duaan. Peker setia takor, ketemun rojalan alek langsung mengkor. Sakit perut nabui keng tancor, manter terlaka pas tertimpa lakor. Engkau kengke pelisa tak kuat nahan iman, pola nala pelamba ika eman pak eman. Bule hina iremiaki, pola na ana beniran soki. Sampataki yang talaki, aku dianggap berdema ini. Aduh 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 ale khalifah oleh sebaru bule pinang. Apu ni cek bangsa deng, tika teriang ada akhlakan. Bensin mulai bensin api. Kon borong bensin pi kan 12 jom. Motor jen larang, larang ongku bensin larang, tak bengal entar ka sampang. Larang ongku bensin larang, napang pole ka Bengkalan. Pemerintah anyul-anyul, masyarakat agurunggung, ongke na takung tanggung. Reng matur jen aleng sang, BBM naik sekarang. Kendaraan nah pajang, mak lepesena tak luang. Putolan kensangan ibu, beri kisah polo ibu, lanjut ka 12.000. Larang ongku bensin larang, BBM naik sekarang.
Celenang jen sepeng lo raming tak pateng. Jalan raya Robatal menuju ke Tapang. Pengendara rang-rang polana bensin mahal. Nyuun tolong dek kasate je pamarentah. Turunkanlah harga BBM di Madura. Entara kakon bubung soh keng polana andi parloh terpaksa ajelen sopo. Larang ongku bensin larang, BBM naik sekarang. Larang ongku bensin larang, reng matureh jen aleng sang. Celenang jen sepeng lo raming tak pateng. Jalan raya ke Tapang menuju Kasampang. Pengendara rang-rang polana bensin larang. Nyuun tolong dek kasate je pamarentah. Turunkanlah BBM di Pulau Madura. Entara kakon bubung soh keng polana andi parloh terpaksa ajelen sokoh. Larang ongku bensin larang, reng matureh tambah posang. BBM naik sekarang, kendaraan nah pajang. Huyu jajan marsab deh. Akerak lecan biru. No. Asli kak keseng kembali Asia. Asli boy. Museng. Kembali Asia boy. Orang kembali Asia mati. Mature Satiani Murpole, banyak orang ponta andi pese. Mature ni Murpole, banyak reng mature kereng ece. Entar kasor peje, acap jari. Orang tua dua aki. Apa? Engkau keng pada tertawa, Malaysia jia padeng apa? Allah cek desa cek panasem, dekik kakek oh bentak amarkem. Latinah la toyot engkau bakun mangkat agak kece alang langko kening sarampang. Mengkake jia tak kening lang-lang, tuli kenying ke kakek pas pangging puang. Cihui ka Malaysia. Bang Amut katibi Tina Aiki. Entar kasur coba cap jari. Orang tua dua
deng apa? Alah cek desa cek panas deki kake celeng tak amat ke. Latina la toyot engko bakun mangkat kake je alang-lang ko kening sarempuang. Mung kake jia tak kening lang-lang. Tuli ke nying ke kake pas pang jimpang. Cihui 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 ke Malaysia. Bang Amut katibi Tina Aiki. Entar kasur peje acap jari. Orang tua dua tua aki. Aida Kramoy. Dulu artis ketendi. Can orang dulu gila matodus kamatura. Mun la aku beri konten oleh na adar jalater maklumat kita retan pokok tak andik modal rekaman ben editor je lakaton lo andi iPhone. Jatoro nyi panyanyi bandi komedi lainnya. Ajuah kapi berjuang raja modal lah. Kamera nah syutingan Canon ben iPhone 14. Sedangkan bulah ngangkui Vivo Y12. Rekam enah studio rekor mundin dulu pas dalam dapur. Lokasi video rok lon alon tang endi rok lon talon. Cak loncak atong lontong tak kalah kajerengkong. Kalah banyak can Faris Meong. Sumenep ucak Nura Pamekasan lapara. Bangkalan ngucak Sinting Sampang. Dulo dusno dusin ini tak viral lah. Nyi penyanyi juga cak dengan kui produser ngangkui iPhone ngangkui kamera Canon studio nah Widya Sampang. Rosi konna tetireng katendi ro happy bully. Netizen nah reng-kereng kapi polan abe tak soki. Mun eker peker bener ongku celok cempleng wal ajem. Lo kera bedeh paraben enjan daga engkau gelem. En lain tampil gaya bilabong ajeling tang penampilan rong nyarong. Pada naben terenteran tong-tong cak loncak atong lontong tak kalah kajerengkong. Ben are arong sarong kalah banyak can Faris Meong. Can orang dulu gila matodus kamatura. Mula aku beri konten oleh na ajar kalacer. Aju kapi teretan cek toro aja di tim andi kamera tenggenteng pun kau di api jurang di api Vivo jadi ke Vivo kapi ada oleh na acara kelacer acara kebecek asa kemasek ada latte anggur pelongoran can makmur. Mun se komedian mun se film matura kapi jadi tim kompak minta viral lah minta banyak senonton.
PC cuman nak orang gila PC Roma bangun nap ngernap pote PC Satia orang mabuk PC bringsang posang sampai ke Malaysia pole kon bu nur la abangun kon bu iam anam bun omriang ben pi rumah ampun ngaleh cakar ayam kemper lah kiriman sebulan udah gajian madeteng betoh beseh petah pasir ben semin bedeh asekot pendopo bedeh CE model L bermacam-macam bentuk perumahan Madura montang Roma pakun tabing pereng bubung enah mereng montatang ke Romana mantereng reng mantereng dari Belamba muntang ka odien Roma pacenan bendang gareman tapeh bule tenang rukun satretanan ngakan setenggeng cukoan kereng lakelan tales lakelan obi lakelan telah nasewar kuar bukul ban biringan bedeh CE bentuk baris bedeh CE potong malang muntak ka Malaysia tak kira bangun Roma la tetih etina aki polang tak akolek kapi ego sip bisit tungah ajuah pola na iri montang Roma pakun tabing pereng bubung enah mereng montatang ke Romana mantereng reng mantereng montang Roma pakun tabing pereng bubung enah mereng montatangga Romana mantereng reng mantereng mulai kitimin muntang ka odien Roma pacenan bendang gareman tapeh bule santai damai sapeleen ngakan setenggeng cukoan kereng lakelan tales lakelan obi lakelan telah nasewar kuar bukul ban biringan awah asekot pendopo ariah amodel L muntak ka Malaysia tak kira bangun Roma la teti etina aki polanta akolek kapi ego sip bisit tungah ajua pola na iri montang Roma pakun tabing pereng bubung enah mireng montatang ke Romana mantereng reng mantereng montang Roma pakun tabing pereng bubung enah mereng montatang ke Romana mantereng
reng mantereng roman temakruf jua laman tereng ngongku trepan kareh roman natimona kareh roman nah cidenan kareh roman nah mukati aja kita mantereng tretan mundin man hayat laman tereng asikot eljo romana sukri romana sukri mantereng alias roman man musahlah sajar mon roman misrati mon roman misrati kenapa roman miatun dengan roman sahrini pokoknya mun matura ke labe ketebuk mun seban Roma ke Malaysia sekecil lah ke Bayi Roma kayak ke Bayi Roma ke Malaysia ke Bayi Roma pokoknya dolalau koyan telamu oi Pangunungan alias pangumuman yuk satu jena orang-orang Madura yuk seamolode Umi kakak bila sama lo tuh juta jam tadi pakai pancuran lo ada Satya lem sapar bulan nala ciongonco masyarakat Madura pesena epok kempo amulot tak andi aja setiap datang ke mulut nah raja aslina mulut dan panika menurut hukum tak wajib keng sunnah keng todus, keng malo, keng tako coko-cok alako, soleso, mi tak kelasain tak andi aotang tak kesang tak sang demi ngundang orang ngengkat telingan pala mungkin banyak seadel model jauh pita ben lambe lain nase petok kade una ceteng cukoan citeng ben lenteng kocor bacidel badel kebuk tutul ban tetel lantari ban belebel Satya buang kente kabelian nasaan berkat pindah kami sedap amolot dan di jengaje setiap datang ke mulut nah raja aslina mulut dan panika menurut hukum tak wajib keng sunnah petoken sepak eo beka tompu la tobu
pindah karaga samangken pon jaya beka adek delemang cen cecen kuamiwang Mita eka setrese nas panasen jeng aja setero amulode betina sedekah keng eka kebaigaya amulot perengah bahkan ada duitnya berkade lap nalap ngangkui rangsang ben ebat epekol esoon keng polana tak kuat. Lar desa Simpang 3 Masjid Rangas Muntang Roma Celen mata bedeh nak kanak bujang anyamah dulo sampang akarya lagu Madura grebek vlogger dan lainnya dulo sampang omber tretan konten kreator benih hangrahang sama turek viral terkenal. Tang konten acem-macem itu teti menem bedeh masuk ke seni bedeh seka edukasi artis on tour keluh Sapiah latak keratu la bedeh dulo sampang panyanyi lain nah tasang-sang YouTube, TikTok dan Facebook. Aku sekarang malang melintang. Mayu kapi ni anyanyi sambil agoyang mak letak posang sesanter ben setenang aben dulur sampang se stres mak le elang sosapuyang betulih panyimpang putek marke nah raja otang tang penggemar saja nangkar Malaysia aku Sabah Pontianak Kalbar hai apa kabar. Pen areh lako narsis maka lari ricis nyipta lagu Madura lebih locok dari Roma Irama. Seseneng karya bule langsung subscribe sateje selebur ocak bule like, komen, share dekat Facebook. Uy, re arek maturo cek
Pasar Desa Simpang 3 Masjid Rangas Montang Roma Celena Celen motor Bedeh nak kanak bujang Anyamah dulo sampang akarya Lagu Madura Grebek vlogger dan lainnya. Dulo sampang Ombor tretan konten kreator Benih hangrahang sama ture viral terkenal. Like, komen, subscribe dong. Terima kasih.